nanone bakunzi ba Top Kivu News reka tubabwire yuko intare za Sarambwe zongeye gukanga Neva ndetse zikongera zigakanga n'uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi zimukanze mu buhe buryo kusize Trump navuga ko zamukanze zitamukanga reka tuze tumugarukeho nawe turaje tumuvugeho zimukanze rero mu buhe buryo abarundi bari mu rugamba hano hari igihe bigeze barwana barangije bakurura amakuru yuko intare za Sarambwe ziri kubaka ikibuga cy'indege hano hejuru aho bitaka Kingwengu yes hariya muri za Kingwengu noneho amakuru dufite ubu ngubu imirimo y'iki kibuga cy'indege kigomba kuzajya kigurukirizwaho izi drone irarimbanyije igeze kure aya makuru reka tuze tubahe neza kantu ku kandi nta na kamwe dusize nanone reka tubabwire yuko ahangaha inkoko ngo ntago zijya ziruka oya nta nkoko iruka ntago ari inkoko bavuga ko nta nkoko iruka uvuze ngo inkoko wafashe n'uzuka zishyira mu bwishyu kutaruka kw'izo nkoko kutaruka kw'iyo nkoko kaza uduce niba ari uduce cyangwa ibiki hari abari kurakara reka tubivuge neza 23 yanze kuruka neza oya ntago yarekura ariko se nkuko nabivuze niba bwadukurikiye mu kiganiro kitambutse nkuko nabivuze ntago M23 yaruka kirazira Trump yarakaye yasebye ntago ari uguseba ni no kuraka yego wenda kurundi ruhande ni no kumva ngo abantu igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyifashisha kujya gukora ibikorwa byo hirya no hino bafashwa na M23 hangahunde M23 salutira ariko reka kugire hangagiye natungu M23 hano yamaze gutanga message kwisi hose oya ubu tuvugana no umuntu wa celebu yitsinze bwa mbere ntago mwebwe muzahari buriya biragoranye kubona ntuze yasetse Vladimir Putin ariko ngo yicana kubitaga twenge aravuga ati koze ibyananiye shamakenga we Putin yicara baravuga ati ariko se koko aba basore b'intare za Sarambwe koze ibyananiye kuri arareba abone ubu butasibwe umuntu ufatwa nk'ari uwa mbere kwino si mu gisirikare cyigenga hoya ni uwa mbere nta n'undi bahanganye ngayo ngukorera nta uhanganira ubwami bw'undi uyu nguyu Eric Prince nta muntu bahanganiye ubwami bwo kuba umucashuro wa mbere ukomeye kwino si ya Rudema tutuyeho hanyuma rero bwana Fizi ngiye mfite amakuru yuko hari message yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine ariyo yaje kubwira M23 ngiri muri kuri noneho yihageze M23 asubiza ngo thank you murakoze cyane ubwo ngubwo murakoze muze kubyanariza ukundi nanjye ndabyanariza ukundi murakoze si yagumye aho ngaho yonyine gusa murakoze yagumye gutyo gusa ikindi gisubizo cyavuye nta kiratangwa Trump yategereje utuvugana arimo arazenguruka amagira ngo wivuga ngo arimo arazenguruka ko ntago umujinya wamwishe nyine wende ntibabura kutabitegereje ariko nyine byabarakaje ndetse binatuma abaturage bagira gute batangira kwandika inzandiko bandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikira Washington hariya muri White House babwira ngo uyu muntu agombe arekurwe mukore ibishoboka byose uko byagenda uko ariko kose hagati aho rero amakuru turi gukura dukurano kuri M23 biravugwa neza ko uyu mucashiro tayari bamaze kumwicaza ku gatebe k'ibigani nkuko nabivuze bwana Fisi uze kunyumva neza kugira tubigendanemo neza uyu mugabo ntago M23 yari kumurekura atabanje gusinyira ibintu bigeze kuri 4 papa yasinyiye 4 turaje tubigarukeho ibyo bintu 4 turaje tubigarukeho hagati ababwire yuko nanone kandi hano Neva turaje nayo tumugaruko uko M23 yamukanze n'ubundi byose ndetse nanone kandi reka tubabwire uko hano M23 ku mujyi wa Uvira bisa naho noneho nawo ibugeraniye amajanjiri imiyagira gutya na ureba hariya kuko yamaze kuza hano hafi za Makobora cyane ariko urugamba ruri Makobora mwabantu ruri kugaragaza yuko nta handi hari target ni hehe ni hariya kandi nanone kandi ikibuga cy'indege kiri kubakwa hariya aho hejuru za Kingwengwe biragaragara yuko tayari neza ubundi umujyi bana wifitiye ariko ntago turamenya ese izi ngabo za MONUSCO ubundi zizaza cyangwa ntizizaza nubwo babitangaje ngo bazaza ariko kugezana n'ubu wapi ntago ziraza hanyuma rero mugeze zitaraza rero 23 ushobora kujya gutya mukabona yisubiriyemo reka dutangire amakuru hanyuma reka tubasuhuze rero shuti bakunzi bacu aho muherereye ariho hose mwebwe mukurikira Top Kivu News tubifuriza kugira umugoroba mwiza cyane ndabizi abeshi muri mwe muraza kumva no makuru mubyutse cyangwa muryamye bitewe
bitewe n'aho muherereye. Ubwo rero Imana ikomeze ijyibana namwe mu byo mukora ibyo ari byo yose, ndetse ibongerere kuramba nk'uko natwe igenda itwongerera umunsi ku munsi kugenda turamba. Iyo bukeye dushima Imana, bwakira tugashima Imana. Namwe bibuko ngo buracya tugasanga n'abasubscribers baniyongereye tugashima Imana, tukabona n'abantu bakanze ku biganiro byacu bagakanda ho like nyinshi cyane. Inshuti bakunzi bacu, umuntu uri kutwumva agejeje ihangano itukanda kuri like ni nziza cyane, burya igaragaza ko ibyo twakoze wabikunze. Niba wabikunze rero kanda kuri like ahantu ari akakumwe kareba hejuru. Hanyuma rero bwana Fils, nimusoza ibyo munyarukire muri comment ya mbere ipininzemo, muraza gusangamo link ya group ya WhatsApp yacu kugira ngo muyikandeho mujye muhita mujya kureba ibyo byose tuba turi kubabwira, nk'aya mashusho ya Eric Press yafashwe mu bamwe yakeneye, amafoto ye n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byakozwe n'iza Sarambwe, byose bamwe bikeneye kubireba. Hanga rero kubera ko tutabinyuzaho bica kuri group yacu. So reka dutangire amakuru ubwo turabarabuye, munyarukire muri comment mukandeho muhite mwisanga muri group. So hanyuma rero bwana Fils, ibintu ni bibiri, ndapfa cyangwa nkiri. Emuvetura niko yavuze, kuba bafashe uno mugabo ni ikibazo gikomeye cyane kuri bo, sibyo? Emuvetura iri muri zone risque zo kuba uno mugabo aramutse agize ikibazo bayicanaho umuriro mu byumweru biba basenye. Ibiko ni kuri impamo rwose guhari. Emuvetura iramutse uno mugabo aramutse apfiriye hariya mu bice byabo, Emuvetura yabigowe cyane rwose, nta nubwo yamara kabiri. Leta zunze ubumwe za Amerika icyo gihe batabahangana nk'abahanganye n'igihugu. Ahanga ariko uyu mucacu agomba gucungirwa umutekano kurusha abandi bantu bose bari hariya mu mujyi wa Goma. None rero M23 namenye amakuru yuko ngo hari ibiganiro bamaze kugirana n'uyu mugabo, kandi uyu mugabo akaba nta na kimwe ari guhakana, ibintu byose ari kuvuga ngo yes. Icyambere kujyana abacacurobe, kutazongera gusunutswa umutwe hano muri Kongo ngo baje kurwanya M23. Icyo ngicyo nacyo yavuze ngo yes. Hari abamubwe ko niyongira noneho ntabyo kwirirwa bavuga ngo bazamufata ngo ajye gutyo bazamwica birangire. Bamubwe ko usibye no kubataje no muri Kongo no muri Leta zunze ubumwe za Amerika bazamusanga bagakora operation yabo. Burango Leta zunze ubumwe za Amerika sibo bahanga kwiyisi. Hari nabandi bahanga ariko badashaka kwiyerekana. Usibye Trump waje akahita akora biri nese nugera hariya nugera kuri Leta zunze ubumwe za Amerika ku buhanga bwacyo jyushyira ku ruhande n'abahanga ariko za Amerika n'Uburusiya n'Ubushinwa. Sinzi niba ndi umuheza nguni ariko hari ibintu ntajya numva. None si ibintu bakora abandi batakora nibi. Yego reka none se uriwe n'iki ko nta kindi gihugu gikomeye kurusha na Amerika ngo kitajya kigaragaza. Ushatse kuvuga ko M23 yajya guhiga ntuze muri Leta zunze ubumwe za Amerika bamukubise ikirozi se ko muri Afurika tuzi kuroga kurusha abandi bose. Rega bana mutuma umudayimoni wibuke kagiye kurara mu bice bya M23 siraroga ikoresha n'amadayimoni. None si yakoresheje Herega strategy zose zirakora ariko jagiye ubyihore. Uyu mugabo ashobora reka nkubwire bashobora kumukubita akana kavuga ati wowe nuramukugiye tuzakanda telecommande uzicwa n'igicuri. Yego. Ngaho ngo korero ikindi rero bamubwiye n'iki nanone. Ikindi cya kabiri bamubwiye ati kabiri n'uguhagarika ubufatanye aho buva bukagera bwose uzagirana na Tshisekedi. Wibuke ko Eric Prince ashobora kuba akuye abacashuro hariya muri Kongo hakahita haza undi muntu nka wa mu Rusiya akaza akahita dealinga bifashijwemo na Prince abacashuro bakagaruka. Nubwo icyo kintu yakemeye ku cya gatatu. Cya gatatu rero no kuvuga ngo amafaranga yose Tshisekedi yamuhaye nta n'ikijana agomba gucyura. Kuko n'umutungo wa Kongo ntago bishoboka. None se nimba barayohereje azajya kuyabikuza. Ubu se Tshisekedi uribwira ko yamuhaye aho none se umva Tshisekedi azabagayo uza amadena muri bo. Ahubwo uyu mugabo icyari bukora arakora ku mabanki yiwe acyura abacancuro bagende kuko Tshisekedi yamaze kubona ko bamutenguye. Hanyuma uyu mugabo nawe ari ibyo yabasabye. Umutekano we n'abacashuro gutaha baciye mu kibuga cy'indege cya Goma batanyujijwe mu Rwanda. Ikibuga cy'indege cya Goma se kirakora uko babizabigenza kose ngo ntabizi ariko agomba gutaha uko byagenda uko ariko kose. So bashobora kumwerekeza Kisangani ahubwo azamurikura agende aje hiryo za Kisangani agende haserika tuvugisha uko urabona kuko M23 muretse ngo nagende abacasho batabarongoye ngo babazane urana abacasho bagenda nyine ubanze wumve ikiri hano nimba bamusabye ko yagenda akavuga ngo akoresha ikibuga cy'indege cyagoma baramutse bamwemereye yaje gukoresha iyo Kisangani nahe hose. Tubutse ke Muvetura n'abara bafunga mutwe. Umuntu bita Afande Colonel Wiringoma n'umufunga mutwe nawe ntagazemera ko bagenda atabacishije kuri televiziyo mpuzamahanga.
ntibishoboka, ntago bishoboka. bazabasaba ko bazamuka bave Uvira bose baze, niba uno mugabo yamaze kwemera imishyikirano tayari, ubundi twavuga ko ibintu byose byakemutse. Aya makuru dusa n'abayasoza, reka tubabwire yuko izi ngabo nako Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakaye kubera yuko nta kintu M23 yabasubije, kandi nyamara mu gihe bo bababwira ati murekure uyu muntu muri ubu buryo, bo bakiyandikira utuntu turi aho ngaho tudafashije ibyo bintu nk'ibyo. Rero ibi bikaba byarakaje Trump ndetse ubwo ni hariya hose bariya bose. Gusa reka dutegereze ikizakurikirwa, so ko ntacyo yakora, ahubwo reka dutegereze. Trump yagikora, ariko tukwibutse ko kuba ari umuturage wa Amerika, ukunda kumufeka cyane, kuba ari umuturage wa Amerika ntibumuhesha imbaraga n'uburenganzira bwo kuza kwica abakongomani muri Kongo. Nyine yego nibyo, ariko nanone ntago umuturage wabo mani barakaze bariya abantu. Umuturage wabo ariko wemerewe kujya mu kindi gihugu akaza kwica abantu. Erega bariya babifata nkaho yari ari mu kazi. Katuzareba ko kazi. Ibintu bidasobanutse. M23 nayo yavuze ati ariko nawe nge kare nakubajije impamvu bahamagaye bamuga ngo mumurekure. Ariko nyine nk'igihugu nticyabura kubaza amakuru y'umuturage wacyo. Kandi dore ka nkubwire, si wowe muntu umaze no kubyivugira, nta nicyo banamutwara. Uriya ntiyapfa, ntibanamufunga. Erega nyine ni imari kure mu vetura, ariko se bamwica bo kandi nabo bamukeneye. Gusa icyo M23 igaragaje hano, igaragaje ubudahangarwa no gukomera. Hanyuma rero ngo Neva byamugendekeye butengwa ese yanga gutaha, ese yumve ko ibyo bamubwira mu Burundi. Ubundi kugira ngo yanga gutaha n'ibindi byose bari kumubwira ko noneho bari no kubaka n'ikibuga cya drone hariya, igikontura ya madrone kashoye no kuba yanarasana hariya i Burundi, Bujumbura, ugasanga ibintu bibaye bibi cyane wenda, ariko bakanamubwira ko bavuze ko ibibuga byose bagomba kubirasa. Ugasanga uyu mugabo ntari kwigaragaza. Gusa amakuru tugifite nuko nta nubwo turabona amakuru yerekana yuko uyu mugabo yavuye Dubai. Oya ashobora kuba ahari, yaraje mu Burundi se. Ibintu nibi birashobora kuba ari Bujumbura cyangwa ari muri Tanzania. Erega uyu mugabo, reka nkubwira akantu gato gasho. Kuba ari muri Tanzania cyangwa reka nkubwira ukuntu uyu mugabo ngo ni Neva. Igihari turi kumenya nuko ataragera i Burundi. Atari kwigaragaza. None se ni gute perezida, urumva, reka nkubwira ukuntu ugende kubitekereza. So ni nkanjye gusa biracyavuga ko ataratahuka. Gusa ariko ndibaza inama ko yarangiye mu minsi birishije, Neva yaba akiri mu mahanga hashaka iki? Ese koko yaba yarabujijwe gutaha? Urumva nta kintu cyaba kirimo kiri kumupangirwa kitari cyiza. Byaba ari ibibazo. Umugore we yakabaye yararize bikagaragara, ndetse no kubitangaza makuru bikajyaho ko perezida w'u Burundi ataragira gute, ataratahuka. Na makuru ari kuri social media, nta gihamya kigaragaza ko Neva koko yaba kiri muri Dubai cyangwa se koko ari muri Tanzania. Gusa biravugwa, kandi ibintu bivugwa biba bifite aho bihurira n'ukuri, sibyo? Iyo ibintu byagiye muri biravugwa biba bisa n'ibyabaye. Hanyuma rero Neva birakekwa ko yaba ari muri Tanzania, ari hari cyangwa se akiri Dubai n'ubundi mu bikorwa bye byo kushaka amahoro mabi mu Barundi, niko navuga. Kuko niba ari kuganira n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bivuze ngo n'ubundi nta mahoro ari gushakira u Burundi. Ufata abantu b'abavandimwe ukabateranya, wowe kumva ko ibintu bizakugwa amahoro. Ntago babyoroshye. Nguko rero twerekeze ku ruhe rugamba. Ariko siwe yakaze gusa, wari wavuze muri intro uvuga ngo na Kisekedi niko bimeze. Na Kisekedi yamukanze, ariko uburyo M23 yakanze na Kisekedi, uburyo yamukanze nawe ni iki kibuga cy'indege bari kubaka. Iki kibuga cy'indege batangiye kubaka cy'amadrone, batangiye kugira ubwoba, bari gupanga uburyo kibagomba kuza bakahasenya, bakahohereza ibisasu, bakahohereza za drone, kuko bafite ubwoba ko M23 niramuka igize ahantu hari official hanyaho ho guhagurukiza amadrone yabo, ndetse bakanahakontrola ikaba command center y'amadrone. Ndakurahiye bashiye ubwo baravuga ati noneho aba bagabo baradufite, bazagurana za drone zishobora kumara iminsi 2 zigenda, bazohereze nina Kinshasa zibanze dukoremwe akazi. Kinshasa se zarinda zimara iminsi 2 zikora iki? Nyine wenda rubwo buryo nshatse kwivugamo, nyine zishobora kuresista mu kirere, zikaguma mu kirere igihe kinini. Hagataho rero Kisekedi burumva ubwo ngubwo urabisobanuye, nta mpamvu kubitinda. Reka tugaruke kuri Uvira n'ifatwa ryawo, hanyuma duhere ku kibuga cy'indege kiri hano Kingwengwe. Amakuru ari guturuka mu gisirikare cy'u Burundi, ni hari guturuka igisirikare cy'u Burundi cyo kiri kubyitangariza, ndetse na wazanira FARDC barashinza M23 gukora ndetse no gucura no kubaka ikibuga cy'indege
cya drone ndetse na Sukhoi 25 kingwengwe hejuru umusozi uri hejuru y'umujyi wa Uvira. Ibi bishatse kuvuga ngo iki kubiba urwango hagati y'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se hagati y'u Burundi na hehe na Kongo mu bice M23 byose iyoboye. Ibiro bikaba bisigura iki hagati aho ngaho? Birasigura ko mama 23 ishaka kuzana amadrone ndetse na zira Sukhoi ziri ari Kavumu ndetse na Goma. Izi Sukhoi zikazakoreshwa zifashishwa kurasa mu bice n'ubundi birimo muri eneo zirimo igisirikare cya Tanzania, harimo igisirikare cy'u Burundi, harimo igisirikare cya FARDC, hakabamo bana bacashuro niba mu gihe baba bagize gute banze gutahuka ngo bagende mu bihugu by'iwabo. Ahanga rero mama 23 isobanura iki rero? Ivuga ko M23 yoyo nta kibuga cy'indege iri kubaka. Sibyo mu gihe igisirikare cy'Uburundi gitangaza ko bakiboneye kandi ko kigeze kure cyubakwa. None natwe twagerageje kwibariza imboni zacu ziri muri biriya bice batwemerera ko hari ibikorwa biri gukorwa n'amamodoka manini nano ya za Caterpillar asanzwe yubaka n'ubundi cyangwa akoreshwa mu bikorwa byo kubaka ngo yerekeje muri biriya bice. Ibisigura ko koko byanyabyo M23 ishobora kubiri kugira gute iri kubaka icyo kibuga n'uburyo bari ubona ko biri gusizwa n'uburyo ubona ko ari nk'ikibuga nyine kiri kubaka sinzu bari kubaka. Ikibuga kabisira ntago yaba natwe makuru tugenda dukura nuko rero biba bimeze. Gusa nyine M23 ntago ibikigira ko famu ngo yemere koko bari kubaka ikibuga cy'indege. Songira ngo ibyo bintu bari kubyumva neza cyane. Hagati aho urugamba rero kubera hano muri Makobora Nyagasani. Urugamba ruri kubera hano muri Makobora mw'abantu ko na kare hari abarundi ngo bashimuswe di bakesesha babashimutiye ku mipaka ubu ni bayishuro ya kabiri bashimute noneho bari kubashimuta na hano muri Makobora urugamba rumeze nabi cyane ariko makuru ndi gukura nuko aba barundi bari kwihagaraho brother bari kwihagaraho 23 ntago iri gutsimbura reka bihagaze rwose barakaze hano uko bigaragara abarundi nibo bari hejuru mbega urugamba ruri kubera hangaha urugamba rwose mw'abantu mwe 23 niri hejuru gusa amakuru araturuka muri bira bice aremeza neza ko M23 yaciye mu misozi ya Zamfizi Mwenga Warungu aho yerekeze muri Fizi n'ubundi aho yagiye gufata bino bice birimo Makobora Kajo ndetse birimo Baraka birimo Swima birimo Kasengese birimo n'utundi duce tugiye dutandukanye tubarizwa muri utwo duce. Hanyuma rero bwana Fisi wenda dusoza ngira ngo ibya barikari twari twabigarutseho ntago byoroshye ababirigi n'ubundi baracyari kumwe na M23 baracyahanganye gusa M23 iradondaho wapi irashunaho wapi gusa ko nanone bamaze kuzana ibikoresho amamodoka y'urugamba ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu ruganda byose mbega by'akoresho byose byo ku rugamba ama night vision amabunda ibiki byose amamodoka yabizanyara n'abasirikare bandi biyongereye kigaragara yuko iyi warikare nayo bimeze nabi. Reka rero tubashimira tubifuzire kugira umugora mwiza ijoro ryiza niko nabivuga Imana rero ikomeze kubarinda nahejo mu gitondo ibane namwe turabakunda cyane bye bye.